Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, ngiyehla ngiyatithoba nakuleli langa lanamhla, ngiyatihlisa ngiyatithoba phambi kwabantwana baNkulunkulu. Ngiyehla ngiyatithoba, ngifuna ukukhuluma ngekuhlala kuNkulunkulu uthembeke, uhlale kuNkulunkulu wente kahle, kuze kuthi noma kufika isikhathi lapho tintfo tingasemanga kahle, lapho tintfo tingasavumelani nawe, kodwa uNkulunkulu wakho akusukumele, kodwa uNkulunkulu wakho akumele akubambe ngesandla sakhe semusa, ngoba wena uphile impilo wathembeka, wayiphila impilo ngendlela lekahle. Ngifuna ukukhuluma ngalokho bantwana baNkulunkulu. Ngiyehla ngiyatithoba isibonakaliso sale ndzaba lenginayo namhla, noma i-example lenginayo namhla, i-example yaHezekhiya lapho agula khona abangwa netibi, ukuthi kwendekani ngoba Hezekhiya bekathembekile ahleli kuNkulunkulu. Nami nawe lokhu lesitawufunza ngako la lokwenteka kuHezekhiya kungenteka nakimi nawe, kungenteka nakubani nabani, kuphela nasihleli emancebeni, sihleli kuye, singamjabhisi, noma sihambe endleleni sikwadi ukuthi singebantwana bakhe, ngoba umuntu lokatati ukuthi ungumntwana waNkulunkulu noma sekasemkhathini webani uyatehlisa, uyatithoba, uyahluka noma yena angakasho ukuthi uhlukile. Kungako Petro wathi noma sekahlele emkhathini webantu lapho athi uNkulunkulu, wena utangiphika kathathu liqhudze lingakakhali, litawuthi nje likhala kathathu kube wena sewungiphike kucala uthi awungadi. Kufika leso sikhathi, kufika leyo ndzaba uNkulunkulu layikhulumile, Jesu lekayikhulumile kuPetro, impela kuba liciniso, uyamphika, uyahlala lapha, uyatiphesha, kodwa nabafika kuye bantu bayasho ukuthi wena, hayi man, wena ngathi nguwe lo hamba naJesu, wena ngathi nguwe lo hamba nale ndvodza le. Bayakubona abantu ukuthi awusilo loluphawu lwalapha, unguloluphawu lolungakajwayeleki, ngoba umuntu waNkulunkulu wenta tintfo leti abantu bangakajwayeli kutenda, tintfo tekuthi nasi basemalayinini bachilichilitana, ugcina lesinye isikhathi aphume kuleyo layini, eme eceleni ngoba akasakuvisisi ukuthi sekwendekani. Uyabona ukuthi utawugcina amonele uNkulunkulu wakhe, agcine lesinye isikhathi ajike abuyele ekhaya angakatendi tintfo lebekufanele ngawutendile, ngoba la ekuhambeni kunetihonga, la ekuhambeni kunebantu labangamati ngasibili uNkulunkulu, lebahluleka ngisho kusaba gogo, lebambona gogo lo bangemsindi, sebesicalela ungenelele elayinini, bakhuluma ngagogo. Lo muntu lose-ofisi unikiwe lo mthetho ukuthi niboqala ngebantu abadzala, mthetho weli-ofisi akushiwo wakhe. Uyamthatha lo muntu lomdzala uyomsida, bangumsindo lokuthi labantu bede kukholwa, labantu bede bonembeza, bede neluthando, bede nesihawu, bede vele buntu kahle kahle. Manje umuntu lonebuntu nemuntu lokahleli kuNkulunkulu, uNkulunkulu uma ngakuye ngaso sonke isikhathi. Lana ngifuna kufunza la incwadzana la lelapha kuMakhosi esibili, 2 Kings chapter 20, ngiyafunza from verse 1 ngigcine la verse 4. Kulawo malanga Hezekhiya wagula wabangwa netibi. Umprofeti Isaya umsa wa-Amosi waya kuye, wafike wathi, naku lokushiwo nguSimakadze, uthi sale ulungisa kahle tonke tintfo tasemndenini wakakho, ngobe sewutakufa ngeke usinze. Thina asikwati ukuthi siyofanele, thina asiwati nemalanga. Lesinye isikhathi uhamba ukagqibi nembhedo. Uyakubona ukuthi Hezekhiya bekangumuntu waNkulunkulu. uNkulunkulu uthumela Isaya ukuthi akayomtshela, uyagula Hezekhiya. Kufika isikhathi uNkulunkulu uthumela Isaya ukuthi akayomtshela ukuthi sewutawukufa, akalungise tonke tintfo tasekhaya lakhe, akalungise tonke tintfo temndeni wakakhe, akuhlalise kahle. Hezekhiya waguquka, wabheka ngaselubonzeni, wathandaza kuSimakadze wathi, ngithandza lamagama lawo,
akazange Hezekiya alwe na Isaya imeseji la kayiletha kuye, uyayemukela. Uma bekungemi nawe wegama wena ngabe ungigulela mina uNkulunkulu wakho wena uthinteni nabakutshela ukuthi utongitshela ukuthi sengidawuza, wena uphendule wathi Isaya uthunywa uNkulunkulu. Isaya naye bekangumuntu waNkulunkulu le bekangeke aphilise indodana kaNkulunkulu and angeke atingede, angeke atiguqule futhi, angeke atiphungule futhi. Wena lokhu uNkulunkulu akulethe kona. Uyayibona le ndzaba yaHezekiya uthi thobile, uthembekile, uthembele kuSimakazi. Kufika simo lesingasimnanzi lesi, le ndzaba letana Isaya, kodwa ngoba bekangumntwana waNkulunkulu ahleli kuye, noma sekufika indzaba lebuhlungu kangaka, indzaba leqedzelana emandla ukuthi ungawa phansi, ngoba nawe nabakutshela ukuthi isihlobo sakho seshonile uyawa phansi, lo munye uyafeyinta uyophaphama esibhedlela. Kodwa lalela Hezekiya ukuthi wentana. Ngiyayithanda indzaba yaHezekiya. Sekamtshelile Isaya ukuthi uNkulunkulu sewutakufa ngeke usinze. Hezekiya waguqukela wabheka ngaselubonzeni wathandaza kuSimakazi. Awu Simakazi, khumbula ukuthi bengihamba ngekwethembeka lokunjani embi kwakho, nekuthi ngitinikele kangakanani embi kwakho. Ngayo yonke inhliziyo yami ngenda lokuhle emehlweni akho. Hezekiya wakhala kabuhlungu. Kwathi nje Isaya asengakaphumi nasemabaleni, livi laSimakazi lefika ku-Isaya kuye lathi, nanzeka uyotshela Hezekiya umholi wesive sami uthi naku lokushiwo nguSimakazi uNkulunkulu wayihlo omkhulu Davide, uthi ngiwuvile umthalazo wakho, ngatibona netinyembeti takho, ngitakuphilisa ngelilanga lesithathu kusukela lamhla, utawukhuphukela ethempelini laSimakazi. Uthi uNkulunkulu ngiwuvile umthandazo wakho, ngakuva nekukhala kwakho. Isaya uletha imeseji kuHezekiya. Ngithe mina asihlale kuNkulunkulu sithembeke. Nanamhla bakhona boHezekiya banamuhla, noma bangekho bangaba khona boHezekiya wanamuhla labathembekile kuNkulunkulu. Ubala tinto lebekatenda phambi kwebuso baNkulunkulu, akangatsithi mina nawe singaya yini kuNkulunkulu. Hezekiya uguqukela uyayithatha imeseji. Isaya naye uletha imeseji, akazange alindzele timpendulo, na Hezekiya akazange ambute noma amqhilaqhilite. Uletha imeseji Isaya, Hezekiya uguqukela elibonzeni, ukhuluma emagama labuhlungu kakhulu. Uguqukela elibonzeni, ukhuluma emagama labuhlungu. Kodwa mina ngendlela yami ngithi ukhulume emagama lamnanzi, ngoba kule generation yanamuhla tingceku tanamuhla bantwana baNkulunkulu labathi siphendukile, ngathola umusa, ngathatha Jesu. Usho unamakhwapheni, sengihamba ngokukholwa, uthengisesana. Hey, thina tamtonke sithihamba kahle, uyarobha. Ya uma angafika namhla Simakazi kimi nawe athi lungisa emalanga akho aphelile, kuningi lo ungafisa ukuthi ngathi ngababa kakutsheli ngoba usafuna ukukhweta ukulungise. Hezekiya zange akhwete lutho. Asiva ukuthi uyongena endlini wathatha lokwana lokwa wakuhlanganisa lokwa wathwala tijumba waya kuNkulunkulu. Usuka Isaya uyaphuma, uHezekiya uguqukela elibonzeni. Lalela lamagama ngiwaphinze lawa lakhulunywa nguHezekiya. Hezekiya waguquka wabheka ngaselibonzeni wathandaza kuSimakazi wathi, awu Simakazi, khumbula ukuthi bengihamba ngekwethembeka lokunjani embi kwakho, nekuthi ngitinikele kangakanani embi kwakho ngayo yonke inhliziyo yami. Wathi nikela ngayo yonke inhliziyo yakhe. Uthi ngathi nikela ngayo yonke inhliziyo yami.
ngenta lokuhle emehlweni akho, ngenta lokuhle emehlweni akho. Ukhuluma naSimakadze wakhe lokaMatiko Hezekiya, ukhuluma ngetinto leti Hezekiya letendiwa nguye, lekanelithemba ukuthi njengoba atendile naNkulunkulu uyatikhumbula ukuthi Hezekiya wendeni, uthembekile ngasibili, wathandaza wakhuluma lokhu lebekakwendile kuSimakadze. Mina nawe singakhuluma ngani? Namhla silwa ngetimali, sifuna tinto letinkulu, sifuna kuhamba ngemapajero, umfundisi nakahamba ngetinyawo akasilutho namhla. Ungadinyathi mfundisi wami, ungabe nenkinga futhi ukuthi wena uhamba ngetinyawo, qhubeka wende kahle, ungalwi itimbi letikhona emhlabeni. Na uyalwa noma ngabe uyingceku, uyalwa, vuma kuyalwa, thatha konke lo uthi uNkulunkulu nangabe siyalwako asithathe nalaba lesingabadi nabasiyala, asithathe loku kahle, sibe nemehlo akamoya netindlebe takamoya leti tasenda sikhole kukwati ukuthi lolo kukhulunywako ngiko yini kwaNkulunkulu. Bese uyakuhlola, uyakuhlolisisa, uyakubona ukuthi ngiko kwaNkulunkulu, bese wenda kahle. Kutawuthi ngalelinye ilanga lendlela lowende ngayo wena warepenta, noma kungakashumayeli wena ngceku ushumayele abantu abakho, kushunyayelwe wena ushunyelwa ngilenye ingceku, wavuma sono, wavuma kusuka etintweni watishiya, uNkulunkulu abese uyakuthanza wena njengoba athanze Hezekiya. Hezekiya wakhala kabuhlungu. Namhla nje singakhala kabuhlungu, yathi akulungile vele namhlanje angife. Angithi uyatata ukuthi kude lokwende kahle, uyakwati ukuthi kude lotabumukisa kuNkulunkulu, uyakwati ukuthi kude longakhala kabuhlungu ngako kuNkulunkulu, ngoba wena nami siyaphima, mina nawe siyantshontsha, sidla kudla kwekuntshontsha, sidla tinto sakhile tindlu letinkulu tithabathaba, mathayilisi. Lamhla mathayilisi bantu babhadza nemakhumbi ngawo, ukhanze ukuthi phansi lithayilisi nelikhumbi lithayilisi, ngaphandle likhala lonke lithayilisi, ngoba letinto tiyebiwa, atithengwa ngemali. Nale mali nangabe lo muntu utithenge ngemali, kunalale mali avule emgodzi wokuntshontsha imali khona atowenda tinto takhe abeka. Hezekiya bekathembekile kuNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu wemusa, ngethembeke, sengende kuthembeka lokukhulu, ngihambe ngekuthembeka kangaka kuwe, nginikela nangenhlitiyo yami yonke, ngenta konke lokuhle embi kwebuso bakho. uNkulunkulu angakaphumi Isaya libala, uyamjikisa uthi buyela kunceku yami, uyitshele ukuthi mina ngiyayiphilisa. Mina nawe singaphiliswa yini manyala lesiwenda phambi kwaNkulunkulu? Make ujola nalomnye make, babe ujola nalomnye babe, asikukhuthi, sikubona kukuhle, size sithanyele, hawu kuhle kwethu. Tinto letingemanyala tiyohlala timanyala letinto leto. Ebantwana bethu sithenga amaripoti ukuthi batokhona kuyongena esecondary, sithenga amaripoti ukuthi bakhona kuyongena evasithi. Uba yini lo mntwana loyo? Uyogcina afundzisa inhlama nakangafunza abe ngutishela, bayangeniswa bothishela ngokuthenga. Lo munye angunesi akakwati, bantu bafa kangaka, labanye bakhona babulawa ukuthi lamanesi adizile angene etibhedlela, ujova lo muntu nange-overdose. Ayikho lento, asikathembeki phambi kwebuso baNkulunkulu. uNkulunkulu wemusa, nami ngathi ungangenda ngithembeke, nalo yamende athembeke, usendele musa noma sita kwesikhala kabuhlungu, bese sithola kusitakala phambi kwebuso bakho. Haleluya, ngiyabonga.